tu smo na brdu Smrikovac, Poviš Vukšića, ja pokojni Stipe, Ledenko i Rade Šegota. I za vrijeme pada 27.9. smo se povukli jer nismo mogli čuvati jer su tenkovi išli iz pravca vamo Bulića i tenkovi su išli odamo od pravca vamo Bribirske Mostina. I tako smo se povukli bježajući prema Stankovcima. I dol smo došli do Pirovca i na nagovor mater me sila u malo auto, pošto sam bio dite još, gdje ćeš ti urat ovako onako. I side me u malo auto, ja, ćaća, mate, brat, sestra, sve. I rođak mi pokojni nas je vozija u Austriji, u Gracu. I tu smo bili u Gracu, tu sam ja bio u Gracu 3 dana i čekao sam, svaki dan sam slušao vijesti da naiđe prvi autobus koji će voziti iz Zagreba prema Vukovaru ili od Zagreba prema Dalmaciji. Ja sam sija na autobus prvi koji je išao za Dalmaciju. Tu sam se vratio ponovo u Budak. Baš smo sad bili ja i maloljetnik, isto Ivica Rašić. Tu smo bili u Budaku neko vrijeme, čuvali stražu. I jednog smo dana, ja i on, mladi ludi, uzeli smo ja pušku i on pušku, idemo mi u Vukšić. Tanđere, stare one, idemo mi u Vukšić, nas dva, vidjeti to šta se dešava. I došli smo gore u Vukšić i pokojni Škorić, Nikola Škorić, kad nas je vidio, samo je rekao, djeco, bježte, ako vas ovi nađu, zakaće vas, pokaće vas. Povednik je tija vidjeti kuda smo mi išli, da bi oni napravili neki proboj. I u tome momentu smo pošto smo oni smatrali da smo ja i svi neki problem, bit ćemo tu mi smo dica. U tom su nas, mene su bacili u Biograd, a za njega ne znam gdje on. I tako sam ja otišao iz Budaka u Biograd, to jest gor na Vranu. Bio sam gor u viđačima za haubice 105 mm. Gor Bak, Sikovo, tamo Veterinci. I 27. za vrijeme akcije Maslenica, 27.2. sam bio ranjen na brdu Bak. I a prije toga sam 92. krajem 92. postrojavanja brigade, 134. brigade u Crvenoj Luci. To moram reći, postrojavanja cijele od te brigade. Onda je bio zapovjednik, ja mislim, Rodoljub Barić. Dragovoljci ko će ići u Hercegovinu, to jest u Popovo polje. Ja dižem ruku, još nas 10-15 vlak mantiji. Ja kaže, ićete vi, ali morate skinuti oznake HV. Odlazim 3 puta u Popovo polje po 20 dana. Nakon toga se vraćam ponovo u Biograd, dok je bilo to primirje. I mlad, lud, ja i Stipe Kalcina, zvani Ban, odlazimo u 8. lako-jurišnu brigadu u Pulu. U Pulu na obuku, budem tu mjesec dana i mjesec dana u Zagrebu. I nakon toga odlazimo kod Karlovca, to jest kod Generalski 100, kod rijeke Mrežnice. Tu smo uzeli položaje od 7. gardijske brigade. I tu sam bio izviđač za 120 mm minobacače. Tu smo čuvali stražu,
oni su, preko rijeke su oni bili, a mi smo bili vamo, ali svaki dan je tu bilo okršaja i pogibije i krajem 93. to jest početkom 94. se brigada se preustrojava u prvi hrvatski gardijski drug. I tu ostajem, u toj brigadi ostajem do kraja 94. Onda se skidam iz vojske, idem voziti kamion i tako sam se, počeo sam voziti kamion do 95. Normalno onda u Oluji moraš biti, ali ne možeš biti ko da vidiš, dođeš u Rim i ne vidiš papu. Normalno, 95. u Oluji sam bija sam 120 mm, tu sam mu iz Vukšića